I prije početka samog videa obavezno se joinajte na Discord server Danči. Možete da se družite u mnogim sobama koje su napravljene na Discord serveru. Također imate mogućnost da igrate Fortnite, PUBG, trke i Rocket League sa vašim prijateljima. A usput možda i upoznate nekog novog. Ukoliko želite postati jedan od 245 članova ovog servera, posjetite link u opisu. I često narod, dobrodošli u novu epizodu u kojoj biram kojeg youtubera ubijam. Jadna vam majka. Pisali ste mi na community po 2 youtubera, a ja moram odabrat koga ubijam, a koga puštam. Danči su nas u akciji. Piši propalo. I ukoliko vam se sviđa ova epizoda, obavezno ostavite 500 lajkova na ovaj video, inače nikad više nećete jest burek. Gledam prvo pitanje za danas, bolje rečeno prva žrtva za danas. Gledam prvo pitanje, kaže bajka, prase ili muđa. Piši propalo. I sad je vrijeme da ja odlučim o vašoj sudbini. Gledam, ovo je win-win situacija, jer doslovno obojica su najveći kanali na Balkanu. I sve to stoji, ali ja moram nekoga da roknem. Ali uglavnom moja odluka je pala, na životu ću ostaviti muđu, jer jednostavno mislim da on više paše meni. Snima gameplay i jem što sam počeo snimat na YouTube zbog muđe. Baka, nemoj napraviti distrek na mene. Ali muđa je pobjednik u ovom dvoboju. I jao, sljedeće pitanje kaže, sljedeći youtuberi koji ste mi dali su Bloodmaster i Marko Kovs. E, ovo je preteško. Najiskrenije, ne pratim ni jednog ni drugog ništa previše, ali obojice su mi preslični, doslovno ne znam koga da odaberem. Obojice su previše pozitivni, to znam. Zašto mi ovo radite? Ali još jedna odluka je morala past. Iskreno ne znam. Možda bi nekako prije uzeo Bloodmastera jer on snima GTA i sličnije meni. Marko, počni snimat GTA. Kao nema veze, uzet ću Bloodmastera. Marko, ko s na aparatima? Kao sljedeći youtuberi koji ću da teroriziram, najjači sudac ikad, su Dexrock i Omčo. Ne mogu ja protiv Omče, sine. Omčo je brat moja. Najjači imitator ikad. Uglavnom, tu su 2 youtubera koja obojica imaju preko 1.000.000 subova i stvarno su kvalitetni. Te pošaljite malo subova. Kao imamo Dexrocka koji pravi prebrutalne klipove, a s druge strane Omčo, sine. Ali odluka je pala. Na životu ću da ostavim Dexrocka, jer jednostavno mislim da ima puno zanimljiviji kontent i može puno toga više da se nauči od njega. Omčo, brate, izvini, to sam malo pecne. Ja nisam normalan. I jao, sljedeće pitanje je sudar Titana je Cuki ili Adam Bro. Ao, ovo je preteško, obojica su moja braća. Adana i Cuki, ako gledate, oni hoće da nas zavade. Ovo je najgore do sad jer obojica znam i sa bojicom sam predobar. Danči na aparatima. Ali odluka je pala. Adana bi ostavio na životu, jer Adana znam puno duže i nekako Adan mi je puno više pomogao oko YouTube-a. I generalno Adan je realno uvijek tu ono kad god ga trebam. Cuki na aparatima. Volim obojicu previše, ali kad već moram, sudbina me natjerala. I jao, sljedeće pitanje kaže baka, prase ili Kika. Drama u najavi. Okej, sad između njih je ogromna drama i sve ja to razumijem, ali jedan mora pobjedit. Jadna vam majka. A pobjednik je, iskreno nemam pojma. Ne šalim se, stvarno nemam pojma koga bi odabrao, jer realno nisam ni na jednoj ni na drugoj strani. Tako da preskačemo pitanje. Sljedeće pitanje kaže muđa ili čale. Piši propalo. A iskreno njih ne mogu da rastavim, jer to su oni su najjači kad su zajedno. Ali moram da ih razdvojim. Ali sad iskreno ne znam zašto meni uvijek čale bio i zanimljiviji i smješniji, tako da bi možda odabrao čaleta. Muđa na aparatima. Ali aj, reći ću čale. I uglavnom ljudi, to bilo to što se tiče ove epizode. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ovo je bio Danči i danas smo ubijali youtubere. Piši propalo. Buongiorno.